Finato harĩria riboti ĩno. Maugaga ũkanyuĩra iranyo ikarerita. Ĩno nĩ thimo ĩkĩrĩtwo mũkonde mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩa kuonekanire namba nini ya athii, endia na ahũri a biacara taũni-inĩ ya Nairobi, aingĩ ao magĩtigĩra biacara ciao gũtharĩkĩrwo na thengia wa mahũ wa Azimio, gũtĩria mĩrũrũngano ĩrĩa marararĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Siku ya leo hakuna shida, biashara yote imefunguliwa, lakini ile shida iko kasi iko chini. Wakenya wote wajazoea, walikuwa kuna wale waangaliangi TV na kuna wale wanaandangi online, walikuwa nafikiria bado kuna maandamano. Ahũri biacara marauga nĩgũkoretwo kundaru wa agũri arĩa makoretwo magĩtigĩra gwĩkora gĩterenge-inĩ kĩa maobitha a borithi makĩhamurithia rũrũngani, no mũthenya wa ũmũthĩ mĩhang'o no ta mũtugo. Rũhonge-inĩ rwa ũkui maya kũrĩa maratara hathara nĩ namba nini ya athii kwĩyumĩria. Okay, idadi ya wateja kwa leo siwezi sema ni kaa last time. Leo iko sawa. Leo idadi ya wateja iko sawa. Nafanya kazi kwa hoteli hapa. Kwa leo tunaona hakuna tension town, yes. Lakini watu wanaingia kidogo kidogo town juu bado pesa nayo biashara bado ina flow pole. Sasa hivi wenye wamekuja hivi, naomba Mungu biashara irudi mzuri. Mambo watu wasikizane, at least biashara iendelee vizuri, watu wapate kitu kwa mfuko, hata sisi tupate mkate kwa meza. At least pesa iflow. Mi niko kwa sekta ya matatu na tunasafirisha watu. So siku ya leo kazi iko chini juu abiria wengi wameogopa kutokelezea juu wanadhani kuna kitu maybe inaweza tendeka. So usafiri iko chini. So mimi naambia Wakenya wawache maandamano. Kama ni maandamano, tufanye maandamano ambayo inafaa na wingi wa watu. Tulikuwa tuna experience at least kukiwa na watu wengi town tuna experience kazi mingi, lakini kukiwa na watu wachache town tunapata pesa kidogo. Ahũri biacara aya mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria mwaho wa Azimio na thirikari, makorwo makiunanĩra njong'wa nĩguo kũnyihia ũrugarĩ wa kĩũteti ũrĩa ũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ. Nao nĩ mĩrũrũngano ĩno gũcangĩra mathĩna makĩria na njĩra ya kũhinga biacara, ũrĩa thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kũritũha. Kuandamana na kazi nafanya, mimi naona kazi iko chini. Vile walikuwa wamesema maandamano itakuwa na ijakuwa, wametupilia mbali. Kwa hivyo mimi nasi William Ruto angalie wananchi. Wananchi wanalia, wako na shida, njaa, tumbo, wako na njaa. Tulize, wakae chini waongee. Pia ni si vijana tunaumia. Pia si vijana tu, hata wazee anaumia. Kila mtu anaumia maandamano. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Mũmbi wa Munyere.